Jovana Jeremić nedavno je dobila poruke pretnje od osobe koja kaže da pripada klanu Velje Nevolje, a koja je zabranila da komentariše Maju Marinković i njenog dečka. U celu priču navodno je umešana i starleta Tamara Đurić, koja je tom licu dala broj telefona Jovane Jeremić. Voditeljka je pre par dana 4 sata bila u policijskoj stanici gde je davala izjavu i podnela prijavu protiv nepoznatog lica koje je slala uznemiravajuće poruke. Danas je red došao na Maju Marinković, koja je dala izjavu u policijskoj stanici 29. novembra povodom pretećih poruka upućenih Jovani Jeremić. Maja se u stanici zadržala puna 3 sata, a nakon što je napustila policijsku stanicu, izjavila je da nije kriva, te da će tužiti voditeljku zbog kletvi i kaljenja ugleda i imena. Na naše pitanje kako bi reagovala ako zbog ovog sukoba dobije zabranu pojavljivanja na televiziji Pink, budući da je Jeremićeva tamo zaposlena, Maja je imala spreman odgovor. Ja tu kuću poštujem, samo mislim da nije u redu bez obzira gdje god ona da radi, ja nikad nisam nikog uvredila. Niti ću, ali ne dam na sebe. Otišla bi kod njen i na TV duel u jutarnji program, zašto da ne? Ja sam se sama i pozvala, rekla sam, ako želi gledanu emisiju da i ja budem gost. Pa to bi gledao ceo Balkan, posebno uslove ne bih imala, dovoljna je moja pojava, a ona neka se valja po podu i čita vesti. Tiče zabrane na Pinku, mislim da za to nema potrebe, zašto bi mi neko zabranjivao ako je mene neko prvi uvredio. Sve ih tamo volim, poštujem i cenim, ali ne dozvoljavam da me kvazi novinarke vređaju, poručila je Maja.